wena Mabalengwa. Hey wena. Ngibonile ivideo yakhe isishiphi sevideo lesi obusenzile laphana uthi usenzele mina isishiphi sevideo yakho lesobungenzele sona uthi uyalabantu ngami. Lalelo weMabalengwa wena ngagcina wena ugugusheka namabhathanathi la uthi igubhu ntontoni igubhu ugugusheka namabhathanathi. Kuthe kusenjalo naka laphana sewudlala isikeshi sewuthi wena uboshiwe wena usudlala izikeshi lana sekuthiwa wantshontsha imali yase-Absa kifi this naka wena sewusejele sendlala izikeshi nalomfana wakadlamini lombetha amaphepha lawa wabiza ngemali sendlala isikeshi laphana senithi nina niyokhipha nejele. Sithe sababa zalokho shwi lapha ya kwa 3 seconds nakhona uyodlala isikeshi njalo ugaxe amaketanga laphana ugaxa amaketanga uthi wena ugqoka amasheni o 100,000 nino 3 seconds nidlala isikeshi lapha. Sithe sababa zalokho shwi manje sewudlala isikeshi nabaculi manje senishuthana nabaculi nidlala isikeshi wena Mabalengwa wena Nkuxa wena sewudlala isikeshi no Sminoff. Sathi sababa zaloko waqhamuka sewubhuza impukane ke manje sewuthi wena usuneyinyosi bhu impukane ibhuza impukane subhuza impukane manje na left and right ubhuza impukane uthi wena manje usuneyinyosi. Qiqiqi ngizenzela ivideo la ngikhuza lo uDlamini lombetha amaphepha afana nemali. Ngikhuza nalomfana lo walapha eBergville lo mfana weshumi lo oyibiza ngenyanga yeshumi la abafana bobabili bayibiza ngenyanga uyabona. Ngikhuza bona ke labafana labo. Yabona njengoba la ko social media nje befuna ukubukwa abafana lapha ukube bazi inyanga ukube bahobaba bemizi ngaba balo begugusheka nezikeshi la ko TikTok na ko YouTube begugusheka beba up and down kodwa ngoba abafana badlala izikeshi uyabo njoba ngiba addressa nje ngibabiza ngabafana libafanele impela lo gama lelo lo mfana ohlala la eMalikwazi kuthiwa umzimba okhala imali lama fake awambethe nalo mfana lo shoda ngeshumi waseBergville lo vele athathe zonke izayoni ayise emfuleni ayoyibhukudisa laphana maqeda athi uyayigeza uyabona. So ngikhuza labo bafana ke kuleyo shuni wabo abawenzayo ushuni weyikeshi. Uyajika wena wenza ivideo la ngibonile ivideo yakho la khona nawe bewufuna ngikutalaphe ufuna ngikumention mangitalapha lezi labafana laba nawe bese usofuna ngikutalaphe la video yakho inhle mawusaqala ungazi uthi impela uyala abantu kanti lutho phakathi nayo laphana ukhuluma nami lapha ubizela mngedwa igama uyabona ukuthi le video kahle kahle uyenzele mina wena Nkuxa wena yakantombela le Nkuxa le egqoka lama fake ayo ethaya biza ama fake Louis Vuitton ubani lento uLouis Vuitton uLouis Vuitton ntontoni ama fake ogushi lawa ama fake lezinto lezi athi ziyabiza kade indaba yakho wena Mabalengwa wena Nkuxa wena kade nje indaba yakho uyabona. Kahle wena nawe uyayithanda ikeshi wena. Uyayithanda nje ikeshi wena Mabalengwa wena. Uyabona? Alivele bewufuna ngikutalapha ngiyakutalapha ke manje. Ube bewungafuni umtalapho kaMax ngaba uzange ulibize igama lika Max. Zonke lezinja ezifuna ukutalajwa yimi ngizibona ngombala ziyafana zonke. Uyabona? Zonke nje lezinja lezi. Nawe ke you are one of them bewufuna ngikutalapha ziyakhala ke manje uyabona ubeka ubhuza impukane lapha
uyibize ngeinyosi impukane ubhuza impukane ubhuza impukane bese ubiza abantu uthi nababeze uzobafaka isichitho lesi seyimpukane naba abantu babhuza impukane usufuna kubhuza impukane iSouth Africa yonke ke manje wena Mabalengo. So mfowethu mawenza ama video akho ehlukana nje nami ukhohlwa nje uMax Makhanya. Khohlwa nje uMax Makhanya insizwa mina ngudinsi dindiliza ukudintsika kwesidikiselo sebhodo elikhuluma kuhlatshiwe theke santi ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo mina ngude ngezi lokuncinda inkunzi emava ihloma ihlaselane utshelwa yimini ingqongqo lengqondo enqoba ngokuqasha qalo gqokweni baqobela amaqatha aseqolo maqede baqaqazela ukuhlahla kwenqama kuyaqaqazelisa nqene ukubaqonda ngqo maqede banqubuse labo maqina zabaqathanisa ingqondo zobuqili utshelwa yimina Mabalengo ngithi kade indaba yakho mina ngumbhonga nkunzi uyangizwa ngumbhonga nkunzi le mavafa umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi enhlanya ngwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlabu lehlali bathatha uhlamba akayinamathela ukube siyanamathela ngabe igcwele umzimba wonke ngisabonakala isidalo igalgove likwavuma ligoloze ligijimisa imgulukudu ikhulukudeke emgodini obugujo ogandaganda wagandaya onogada bagada yimi loyo tshelwa yimina ngizalo kahleni mangunamahla ihlehla ikhuni ivuthiwe ingqwele phansi embumbule kama ngehleze emadundu bekwadla ukhokha isigodi so wena nkwaxa yakwantombela kade nje indaba yakho ya sanibonani bafowethu emhlabeni wonke eSouth Africa ngibingelela amakhosi akhona ngibingelela endlunkulu bafowethu sisemanzini kwaNtombela ngaphansi kwefele emnyama ngicela ukwenza le video eyokuqala futhi mhlawumbe eyokugcina ngoba mhlawumbe uNkulunkulu sezothatha mina manje ngenza le video umoya wami uphukile kakhulu ungaphuki namhlanje sesanjelwa abantu abayisithupha kwaNtombela uma ngibala kusukela ngonyaka ka2021 abantu abahambayo bayigazi lami bayinyama yami bayithambo lamathambo ami mina ngisiza abantu ngelapha abantu abanenkinga engahlobene nabo abeza ngeenkinga njengamanje uhambe umfowethu oyiwela uphumelela Ntombela bonke labantu mabehamba emhlabeni angitshelwa isizathu sokungatshelwa ukuthi kuthiwa ngithwele ngabo abafowethu odadewethu umndeni nje wakithi kuthiwa ngithwele ngabo noma ngithwele ngedlozi lakhona kwaNtombela sekufike le nto la engidle khona yazi yaba nesilonda ngoba siyaphela uyaphela umndeni kababamkhulu ziyaphela izingane zakwethu ziphelele enhlabathini akukho inhlambuluko ezenziwayo phezulu kwamacala ashiwa umkhulu nobaba aphinda futhi ashiwe ubaba kamkhulu owayebulale unkosikazi wakhe egcekeni ekhaya nobaba nomkhulu nabo babengaxolelene umkhulu wakhe ubaba ngomkhonto ekhaya egcekeni kwaNtombela thina njengabantwana abancane lasikhulele khona ekhaya asikaze silibone uxolo phakathi kwababa nomkhulu mina nje angikaze ngilibone nami futhi ngaphinde ngakhishwa kanjalo abafowethu nodadewethu ekhaya eMlazi emzini ke esasesathi sazi ukuthi sakhela wona ubaba
Manje ke kubhlungu bafowethu uma uzolihlephuka inyama enyameni ngoba abantu laba noma ngabe kuthiwa ke ngithwele ngabo umbuzo wami uthi ngiyabadla yini uma ngibadla ngibese ngitholani ngalokho namhlanje ngigcwele inkundla zokuxhumana ukuthi ngibulala izingane zakithi kubhlungu kimi kakhulu ngoba ngifike esidumbini sakithi sakwethu ngingakwazi nokuthi ngisondele abantu engingabazi usondela abantu engingabazi nokuthi abakwabani ngisho ulimi lwakithi angikwazi ukukhuluma nabantu bakithi ngenxa ukuthi makuhamba umuntu imini ibheke mina ngisho kuthiwa ngi-attendile emngcwabeni ngisho umndeni wami izingane zami kufanele ukuthi zimela kuzoba kubona khona wonke umuntu ngenxa ukuthi kufanele bayibheke ukuthi bame endaweni enjani kungathiwa khona into asebeyishile noma khona bakuthathile emakuhlangene umndeni ngiphila leyo mpilo but ke kubhlungu bafowethu nodadewethu ngoba siyaphela and okubhlungu kuphela isisu sakwethu kuphela izingane zikababa singaba udadewethu ngonyaka ophelile ngathengelwa inkabi ngoba kuthiwa ubulewe yimina umfowethu njengamanje ulele phansi emhlabeni udadewethu ozalo anti ngoFebruary besimngcwaba kubhlungu kakhulu bengicela abantu bakwaNtombela abadala nabaphethe umlando wakhona ke bayingenelele manje ngoba isithanda ukwesinda nami njengoba nje nikhona kubhlungu kumina ngoba nami nginezingane engayingcwabe ezahamba emhlabeni zami nazo kwakuthiwa ibulewe yimina so bafowethu sengiyalifisa manje ke ikhambi lokukhipha leliva ngoba libhlungu ayikho into ebhlungu njengokuthi ubona abantu ongabazi uzusuzwa ngomuntu osegoli wena usekhaya ukuthi ekhaya kini sekushonile but ke kulungile uNkulunkulu umqalisi uNkulunkulu umphelelisi futhi uyo kwaziyo noma ngabe kuthiwa iyiphi indlela abafowethu abacabanga nababona ngayo noma ngabe umthandazo wanginunga ke mina njengoNtombela lo mthandazo lo ngimfisela nje ukuthi uNkulunkulu amkhanyisele okwenzeka kimi maye umthandazo